My wife was diagnosed multiple sclerosis, and we're just on the beginning of this disease, and we're just looking for something, what to start with. I'm willing to start using cannabis, but I don't know where to find, how many, or something like this. I don't know if there is somebody that could answer this. Dobar dan svima. Hello everybody. Moje ime je Juanito. Dolazim iz Hrvatske, odnosno Opatije. So, some of you know me. I'm Juanito coming from Croatia, Opatija. Imam multiplu sklerozu, dijagnosticiran 2008. kad sam imao 30 godina, ali prvi simptomi su počeli još kad sam imao 16 godina. Eto, bez krepatnje do 30. godine, dok nisam saznao što imam, da se znam tome posvetiti. Onda sam isprobavao konvencionalnu medicinu, koja mi nažalost nije ništa pomogla, a onda 2011. došao je Rick Simpson u Opatiju, ispričao znanje o konoplji i kako si možemo pomoći ili pokušati pomoći sa konopljom ili kanabisom ili marihuanom, ako hoćemo baš tako. I ja sam to napravio, što je čovjek rekao da je najbolje uzgojiti svoju konoplju, napraviti ekstrakt, pojesti u miru, puno spavat, mirovat i jednostavno slušati svoje tijelo. Znači kad vas pita pit vodu ili tekućinu, jest, komunicirati koliko vam se da u mirnom okruženju. Ja sam to napravio, evo, danas sam ovdje da vam kažem da sam si spasio život. Najviše pitanja od pacijenata, od oboljelih koji bi si želi pomoć za multiplu sklerozu. Znači, na koji način pristupiti konoplji, koji su to sorte i da li pušenje, da li ekstrakt ili bilo koji drugi način. Ja sam počeo sa ekstraktom konoplje, znači to je u biti smola i to sam jeo, oralno. Ima više načina, može se inhaliranjem ili pušenjem, apliciranjem na desni, čepići ili supozitoriji, rektalna ili analna primjena. Može naravno i vaginalno. Ili apliciranjem na rane ili na bolna mjesta ili čak spazme, znači apliciranje kožno. Isprobao sam sve načine, ali onaj prvi način koji meni pomogao je oralno konzumiranje. Na taj način konzumiranja vam daje efekat puno spavanja, što je jako bilo dobro jer sam imao problem sa spavanjem. To su sorte to su indika sorte, znači postoje 3 podvrste konoplje. Ja sam počeo sa indikom, kako je bilo i preporučeno na samom predavanju, sa većim udjelom THC-a. Kupio sam tako sjeme baš upravo ovdje u Ljubljani. Bacio sam u zemlju sjeme i to je to. Kad je konoplja izrasla, posušio, napravio ekstrakt i jeo. Znači to su indika sorte koje vam daju informaciju u tijelu, gledaj, bolje ti sjest, mirovat u svom mirnom okruženju. Međutim, reci. Da, naravno. Znači, kad je konoplja izrasla, kad je sazrijela, krajem 10. mjeseca, stavio sam je, znači, porezao ili pokupio, kako god zovete, stavio sam je u suho mračno mjesto 2 tjedna. Sa otapalom sam je isprao 3 do 4 minute, iskuhao sam to u doslovce električnom loncu ili kuhalo za rižu i to je to. Znači, kroz to iskuhavanje prolazi se dekarboksilacija, a vjerujem da profesor Paul Hornby puno konkretnije može više o tome. Znači, ja sam pristupio konoplji da je čovjek ispričao priču, što je najbolje napraviti. Ja sam samo napravio što je čovjek ispričao i nisam se nikad zamarao nešto više od toga dok nisam vidio da sam na pravom putu, da mi zaista, znači, pomaže konoplja, pa sam onda tek počeo ići se educirati zašto mi konoplje pomaže i dugoročno, znači, sam gledao i proučavao sam sebe da mi ne odmaže. Znači, da mi dugoročno non stop pomaže. I ono što se pokazalo i testirao sam na sam sebi, znači da li stvara ovisnost ili neke druge negativne efekte po bilo kojem drugom pitanju.
Znači, pokazalo se samo dobro u svakom smislu, ne. Sad, možemo govoriti više o sortama, znači, postoje više sorti konoplje, ili podvrste, znači 3 osnovne podvrste i 1000 sorti. I sorta koja meni pomaže, ne mora tebi, ali može nekom trećem još bolje nego meni. Znači, jer imamo sorte koje imaju veći udio CBD-a, a manji udio THC-a. Tako da ima ljudi sa multiplom sklerozom kojima pomažu takve sorte. Kad gledam kao pacijent nove oboljele koji danas dobivaju dijagnozu multiple skleroze i kako bi pristupio njima, odnosno kako bi volio da tada netko je mogao pristupiti meni, znači koji nisam ništa znao o konoplji, ni o jointu, ni o pušenju, znači definitivno polagano, znači ne prenaglo. Znači konoplja je zaista moćna biljka i mislim da bi je mogli koristiti sa poštovanjem u prvom smislu. Pogotovo mi oboljeli, koji si želimo pomoć. Znači da slušamo nekog drugog koji ima znanje, znači jednostavno to je vrijedno znanje pacijenata koje mi želimo podijeliti sa oboljelima, a mnogi oboljeli žele raditi kako oni žele raditi. Znači ne može se konzumirati visoko kvalitetan ekstrakt konoplje, nema veze da li je to sa većim udijom THC-a ili CBD-a u nemiru ili ako oboljeli nije u mirnom okruženju. Znači mirno okruženje je jako bitno. Znači ne može se raditi ozbiljan posao 8 sati ili 10 i konzumirati bilo kakav ekstrakt ili bilo koji drugi lijek. Pa svaki liječnik vam kaže da bolje, znači da vam bolovanje, uputnicu, miruj doma i uzimaj lijek. Ne? Tako isto i sa konopljom, ne? Jer mnogi misle da je to čudotvoran lijek, da ćemo sutra ozdraviti. Ne? Daj Bože, dešavaju se čuda, ja vjerujem isto u čuda i doživljavam, ja sam jedno čudo sam za sebe. Ne? Bar se tako doživljavam. Hvala. Thank you. Hvala. Mnogi ljudi oko mene zaboravljaju, gledajte, ja mogu skakat, mogu trčati. Ja sam nekad od 16. do 22. godine sam trčao maratone, a onda sa 30 godina imao sam periode gdje nisam mogao iz kreveta od 2 do 3 sata. To su, znači, multipla skleroza je doslovce sa 1000 lica. To su spazmi, dajem informaciju da imate 10 ili više kilograma u nogama i ne možete dignuti, znači ležite u krevetu i ne možete dignuti nogu ili čak ruku. Ne? Znači to je kriva informacija u mozak. To možete definirati kao nekakav spazam, ali to je doslovce kriva informacija u mozak. Ne, zato se zove multipla skleroza. No, hoću reći da ljudi zaboravljaju oko mene, da ja nisam mogao doslovce iz kreveta, da sam napravio preko 5000 pčelinjih uboda na sebi. Znači to je doslovce jedan stres gdje vi idete spavat znajući da imate simptome od 16. godine, a da tada sam imao 30 godina, bio sam svjestan da su to velika oštećenja. Ne? Doslovce multipla skleroza, koji je uzrok? 1000 uzroka, nebitno koji je uzrok, ne? Ali konoplje pomaže. Hemp helps, definitely. So, whatever, marihuana. It doesn't matter, it helps.